Dear Manong Nemy, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemy, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemy, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa nga pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemy, Naibag nga bigadyo amin na sangapada papagayam. Manibod dito ay Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Laoag City, Ilocos Norte, Philippines. At tuwing sumangbay di programa. Dear Manong Nemy, kada ito di pagayam nyo ni Manong yun Nemy Ruiz. Kumabkablaw tinimbag nga oras. Nimbag nga daw, ti Sabado papagayam, 18 timbilang iti bulan ti Mayo. May 18, 2019, papagayam mi, sakbay nga rod ngayon tayo nananay nga rugyan ti programa tayo. Padanan yung ti pagkasaritaan ni Gina. Kasapulan ka ti tinapintas nga background, family background, tapos napintas with relasyon, dagiti kaya na yato asawa. Kasapulan ka nga talaga tinapintas nga family background. So kaditi may isa nga pagkitaan, sino nagiti pilyan nga katakta ko rin na yun, napindas maglang ti family background. Papagayam, may padaanan nyo ito nga pagkasalitaan ni Gina. And nagarotin irugi nga iba sa papagayam, ti pagkasalitaan ni Gina. Salasalot-sulan na, kasapulang kaditi napintas nga family background, tap na nasyat ng relasyon, di kita kaya na yan. Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam ti nga Gina. Dear Manong Nemy, ubingak pailaeng idi Manong Nemy, ngam na ipasagapsapan kada kami nga talong nga kakabsat. Dua nga lalaki, dagiti manungek, idinto tasyak ti kakaiso nga babae buridek, Manong Nemy. Nga masapol tinapintas na ornos na ragsak a pamilya. Agbaling nga napudno dagiti agasawa ti tunggal may sa kadakwana. Amuda nga aramiden itong pal ti pagrebenganda kadagiti anak. Agasumet dagiti anak nga nasiyat met relasyon da nga kakabsat. Ken, relasyon da kadagiti naganak. Nga muda nga dayawen, dagiti naganak kadakwada. Kinawan sa bali nga ikaso da. No saan nga ti panakatungpal, ti arapap dagiti naganak, nga nasiyat ti pagbanagan dagiti anak. Nga dagiti anak met bagayan da, iti sakripisyo dagiti naganak. Tapos no matungpal ti arapap da, kas ti arapap, iti may sangana. Nagbalin nga rod Manong Nemy nga naragsak na ornos ti pamilyami. Uhen, di mapaypulos na puutan, nangigan, nakita, anagapa, dapapake ni mga. Sipod at dan puot mi nga kakamsan. Mabalin mit siguro, ako nada, nasaan da kayat nga ipakita kada kami, nga ipadlaw kada kami, nga anak da. Tas amat na maliklikan nga damat dumte nga problema ti tunggal relasyon.
amo da siguro haing ilingad. Kano adaman ron sa nga problema, sandan nga bayagan, sulbaren da nga dagos. Nagbalin nga napudno ken na siya at nga asawa ni Papa kastamad ken ni Mama. Juan, awan tinagbalin nga problema da. Kanidi, nagraduaren ni Manong John nga nauna, idiyam amuna, ti agbalin nga asawa na. Idi addan pagtrabahuan na. Ti umuna nga inamo, dagi dinaganak kanyak no kasano ti pintas, ti family background. Ti agbalin nga ipag ko, agbalin nga manugang na. Naurnos ka no matakas iti kinaurnos ti pamilya mi. Kahit kas nangarod tinapasama. Nag-asawa da Manong John kani ipag sali, nadada nga dagos ti pagtaingan, bukod nga balay, napintas ka na urnos ti pamilya. Kastamot manen Manong Nemy. Edita, sumamulat matan nga agasawa ni Manong Manny. Ti akinteng nga ti manungat. Family background manen, ti sinaludsod, da papa ni mama, no kasano ti pintas ti family background, ti agbaling nga manugang da, nga ipag ko. Okay, met, awang problema. Siyak Manong Nemy ti Mordek, awang pa edit nagbaling nga boyfriend ko. Tado di kita grayo kanyak Manong Nemy, ngamjak ikaskasoy da. Idadda ko ni ti maudi nga tawen, iti korsok nga accountancy. Dito yan Manong Nemy. When, nga nagsaba din ti dalan mi ti lalaki nga nakariknaki ti ayat. Transferi isu na Manong Nemy naggapoy ti sa Bali nga universidad. Agbatpada kami ti schedule ken kurso. Agbatpada kami maten nga maudin nga tawen Manong Nemy. Nga isu da ito ni Henry. Dinig gagagara Manong Nemy first period. Nagkatugaw kami. Hi. Transferi ka? Imakar ka nga ti lugar. Iso, nagtransferak. Dito yung nga ituloy. Dito yung nga graduar. Siya gaya ni Henry. Isakmat ni Gina. Katkas nga Manong Nemy agraip dagi ditakulap mi tanag-shake hand kami. Nagbara ditakulap na Manong Nemy. Kan nakapagpagkat ti pareng na kanyak. Kadyak mawatan tiriknak ti panaggraip ditakulap mi kani Henry aglaglag to ti puso. Adumaten dagi ti nakaamamu kanyak na lalaki. Oen adumaten dagi tayo nagdaton kanyak nga naigamakmaten ti dakulap da. Ngayon sa bali ni Henry Manong Nemy. Na isang sangayan nga bara nga dahit nga bara kat nagkarayam ka dagiti aurat ko kat dinalyasat naging ka nakadanon ti barukong ko kat kaslap aprusan nan ti barukong. Sagat nakapagpagkat panagkita na Manong Nemy nakipanareng ako man. Kaslag balbalikas dagiti mata na. Nakastamat siguro ti panagbalikas dagiti mata. Kat kinunag. Henry, di lang mabaling ibatamon ta kulam ko. Ayaw kaya man. Naglamo yun? Yung baglaki din nag-transfer kami. Dito ito yung lugar kat nag-transfer kat pagkadalan. Tap na di kastagat ta. Mamamok ti babae nga. Pakarik na. Iti nagpaydo mga yan. Huh? Kaya't mga sawan. Ang bilas mo naman. Dadod kong kunada nga love at first sight. Ngayon talaga mariknak. Gina. Nawaya ko maindi Manong Nemy nga liklikak ni Henry. Gabuto talaga nga iyarig ko isuhan na rete presko. Uwan, sobra una kinalisto na. Arig na hanggang panagamam mo ay etanak ka nun. Ngayon diya ka mo Manong Nemy tamanipod mo't idin. Kang kanayan matan nga na kami tagkuy-kuyog. Nga kasladan nagkinaawatan ni Manong Nemy.
Alas na nga kuyog kami, nagsasarita kami, saan ko maliklikan, di ba kang kuhana, no kasano, itipintas, ragsak, ornos, ti pamilya. Jack may pulos. Nakita, nga nagapa, dapapagin ni mama. Loyal itong galmay sa kadakwada. Imagine, awantin niya man, nagproblemahan da. Kasama nga damanong ko, na June, kini Manong Manny, na damatin pamilyada. Okay na okay naman. Naragsak na ornos ti pamilyada. Amam Henry, kasta tararo pa apag ito na buklek to ti pamilya, nagbalinto nga napudno, ti asawak, napudno aktumet, naragsak. Kasi ti kinaragsak ti pamilya mi. Dingdingan na ka di, Henry? Yes, dingdingan ka. Nakakaapal kayo. Taapay. Tada kayo. Sagay ka din naragsak? Naimatangak manong Nemy tinakaununag nga sanaay ni Henry. Ti Macder. Kasla din na kaya. Among erogino anyat kayat ng istoryain. Henry? Nadaka di madig niyang magat? Awan. Mabaling ko makadya kahit ng istorya ti may panggip ti pamilya mi. Tapay namin. Nagulo. Kasupadi una ti pamilya yo. Dati sa ko nada nga bad family background. Manong Nemy oray saan nga inistorya ni Henry no anya ti kasano ti kunana nga kinagulo ti pamilyada. May mesalayang ti kahit na asawin. Saan nga qualified di suna no anyaman ti pagrukudan mi. Ti pagrukudan. So nga, manipod mo idin Manong Nemy ingkarigata kalinikli ka ni suna. Di makadagas Manong Nemy ag problema akmet. Takas lasyak matadadang masaksaktan Manong Nemy no kasta nga likli ka kisuna. Nga jak ikan ti gundaway no apay nga likli ka. Takan selek mat digiti tawag na. Jak mat sungsung-batan digiti text back. Doon na text na kanya. Jak mat text backan. Nadlaw ni mama Manong Nemy pa nagproblema. Bunso, ma, graduating kan. Last semen. Kaya mabagas na itapay lang ang problema ka. Ada problema ti pa nagbasam? Awan ma. Ano nga ti problema? Awan ma. Oh, ihasang siyak tulbudem. Ada problema. Rumbeng laeng da kami kinipapang mo, muna nga pangimagaam. Ma. Alala. Okay. Open. Nagasaka na kadum nga iha. Nainlaba kon mama. Oo. Sa nga bali ako ba graduating ka maten? Ngayon, medyo na kainlabam. Lab na kakatamit. Gabuti sumati ko na. Nalabat first sight kanyak. Kakasmat kanyak, mama. E dinagam amo kami. Dagusan nga nag-response ti puso. Iso nga sana ka nagbidtot. Nakarik na ako ni Dayat. Kan padcheck ni patpadeng nakman ni Henry. Henry tinagan na? Uwan ma? Yaman niya itang ti problema. Anat itati problema ko na. Saan nga makapasa ti pamilya ma? Ano ya? Adaan din na nagulo ka nga pamilya. Intulit ko lahing Manong Nemy ngayon baga noan niya di kayat kong ibaga kini mama. Kabayat nga dumdum nga gisuna.
Ibaga, kay naramin kong tinangliklik kang kuwana, kay ni Henry, apa mga naamuak nga nadaan ti bad family background. Ngayon, kaslasyak mo talatang masaktan. Naday-day ti problema. Nga maapektahan pa yun, ti managhandal ko. No, kasta nga review sa balit at ti panunot ko. Imbag, amin da ito kinimamama nung ngayon. Imabay ni mama kaniyak manon Nemy kani parabaw na ti may satakyag na iti abagat. Sanak inawid ngay narako. Anak. Depende no niya ti klase. Nga family background data. Di mo ka di sinaludsod? Saan ako nga nag-interest pa nga nga mo? Mama? Amuem Amuem. Uray man ba inuan niya ti klase na nga gulo. Uno, kinagulo nga pamilya, no? Nagulo. Bad background. Di iso man na iso, ha? Iso nga ron, nga amuem, sa tanto baliwan nga pagsaritaan ti amin. Kansa mo nga liklikan. O rin no, sa mo kayat, kas pagarikan ta, kasi nga ron ta, ti family background na, sa mo nga liklikan, tato saan ka masaktan? Yung adadang mat ng tirik na. Nukang kanayon ko, kakakuy-kuyok kan makitkita ni Henry. Palubusan lang yung tirik na. Mga, saan nga qualified isuna ito? Pamilya tayo, di ba? Manong Nemy, tinungpal ko ni mama. Hindi mapanag agbasa iti kabigatan na saan ko naliniklikan pa ni Henry. Pagkamanak, saan nakaliniklikan? Mo nga din saan ko may concentrate? Di pa nagbasak, kapag di pa nagmiklik mo kanya. Henry, sorry. Jack, ba't kami, kaya't kami isturbo di pa nagbasak? Balinak ka din isturbukin ka. Ay, aitan ka. Jack, ba't ipilit ibagik no saan nakakayat? Ngayon no saan nak mga ipatpatig? Palubusan na ko mga mangipatagyan ka. Saan na ko mga liklikan? Sige. Ito na vacant period. Tando na nagmerienda. Sige. Kung saan nga andan to ag-lunch. Okay, approve. Nag-lunch kami nga road manon Nemy kadgabot alas 3 mat palaeng iti umuna klase mi iti malem napanggam nagpaspasyar iti park. Dito ko nga dinamag manong Nemy. No kasano ti kinagulo ti pamilyada. Nagsana ay manen manong Nemy ni Henry nakabaybayag nga sanga nagtimot. Henry, saan mo nga pilitin ng istorya ano talagang di mo kayat? Okay lang. Kahit ko lang kaming mamuan. Yung naskan nga bagakan ka. Broken family. Sobrang ang broken family. Idi adan puot ko. Lakay. Tikadwak, tinapuutak. Sambat nga iso ti amak, nga iso ti lulong ko. Iso ti lulong mo. E di damagak no sa dinot ayan, ti ina kinamak. Aday baga nga lugar, nga madayo. Ti istorya, e di awang kanupay puot ko. Nagsini na ginaganakan niya. Ni nanang, naki-den na iti sabali nga lalaki, kastamat tinarabi ni tatang ko. Naki-den namat iti sabali nga babae. Kad siyak piman, impatidak ka ni Lolo. Kastaga, kad iti saludsudak no sa dinot ayan ni Lola. Nagsirad na ka numet. Anya?
Kaya mo sa wen, si bibiyag ti lulang mo, ngayon ada sa balimat nga pamilya na. Ada. Kan ni Lolo, adamot idi sa bali nga babae, ti biyag na nga datay. Sa Cagayan. Dagiti puon nyo, nagsisina da. Datatanggalin mo, nagsina. Posibleng tumat o asawa ka, agsina kay tumat. Kasta na ta. No nagsina nagiti lulong kinlulang mo, nagsina dananang ginanang mo, baka ano nag-asawa ka, agsina kay tumat. Nga dito kaya't mo liklikan ka na yan. Gamutakas ko na kang kayo di. Inistoryam ti kinaurnos kinaragsak ti pamilyayo. Sobra ka baliktad na ko na. Ngayon magabutam, kaya't mo maamuan no anya talaga nga napasamak, inistorya kang ka. Gina, saan nga maikari ti pamilyak iti pamilyam? Broken family kami. Inintat sa dakayo kat nakaurnos kayo. Manadaman tiga po na no apay nga kayat nakaliklikan. Ako maramin ko. Ngam amo ti Diyos. Iba't patig ka, Gina. Itapay lang na nagreknak na ito yung ayat. Awang pati sa bali nga babae nga nayat ko no sangat siksika. Kat sikati karik nga ayat itiag na nayon. Tiyak to kayat nga tuladin tinaramid dalulo kinilola. Aramid datatang kininanan. No? Talagang tinakayat. Kayat, dagi tinaganakin ka. Ti pamilyam. Oh, maramin ko. Yung jak andat ang timanglipat kang ka. Laging kang nawaya ka. Ayatin kan tulata, Gina. Hindi nagturpos kami, Manong Nemy, kinunak kang kuwana. Henry, dito nga tanti maudi nga pa nagkita kan pa nagsarita ta. Tapay man, siyempre, saan tan nagbasa? Awanin ti panawon, wanugon daway nga may mesang lugar ti ayanta. Sana ka din nga mapalubusan no, may katupasyarin di balayo. Magkasanga kahit na papakin ni mama. Naistorya akong katakwada ti may panggapin ka. Kanimbagadang saan na ka may kari, kada kayo. Modelo a pamilya. Gina, umayak tulatag pasyar di balayo. Oran no niya, ti mapasamak. Pagsawsawan nagtuman, dagiti naganakan ka, una si ka. Ngayon kahit ko ka. Itong panintikis ti puso. Saan na ka mapukawan tinamnama? Aging ka nawaya ka. Hindi ninyo istoryak ba nung Nemy kadamamakin ni Papa no kasano ti kinagulo ti pamilya da Henry. Imbagada nga dagos kanya. Rumbeng laonay nga liklikam. Papa, ken no ipat-patig mo ita. Hindi ko mapalinugyam nga linipat. Nalawag ka di? Gina iha? Uwen pa. Pagkasara kan tumalat sa baling lalaki. Tayo madaan at adaan iti napintas nga family background. Nalawag ka di? Uwen pa. Ngayon ni Mama, ti kasaritak Manong Nemy, madlaw na nga talaga nga nalidaya. Iha, baka makaruwar ti board. Pero kasta ti lang nga mapaspasamak nga. Maidiwakin ni Henry. Di tawagam. Ibaga makikita kayo. Ibaga na hindi nga umayin pumasyar dito yung balay. Miyak mat pa na uray. Baka ururayan na lang. Malpas ti bordyo.
Uno, roray na lang nga trabaho, madamat trabaho na. Santo, formal nga umay dito'y balay. Ma, kaetso ka din ni Henry. Iha. No isuti patpatig mo. Apigid din na saan. Wala nga madlaw ka ni Papa. Sabi ni Papang mo, na kaya, hangas kang ka maawatan nyo di puso. Gina, anak. No talagang ipatpatig mo ni Henry. Ilaban mo. Kaya no talagang ipatpatig na ka. Makamuntun, tulungan ka to, palawagin ka ni Papa mo, no kas pagarigan ta, danto relasyon nyo kini Henry. Nagpeso mama, wan, sa mga parigatan na mag-iim, no talagang ipatpatig mo isuna. So, considerate mo, tagribyo, tao. Adan to dumting to siguro ito panahon at no may nakantun pa siya manin ni Henry. Mahagamanak na mga watandak. At ang tangatag kinawatan nagbagpadat ang babae. Manong Nemy nakarawar kami ngagpadpada ken Henry iti board. Ket siyempre kabutan na nga tumat iti nahalami. Siyak Manong Nemy ado idin ti mangibagbagan sa dino iti pagserkak nga pangobisinaan. Pag-iinagawan dagi din Manong Nemy. Di makadakas may sa Manong Nemy ng opisina iti pagtrabaho ami ken Henry. Hi. Henry? Kumusta? may sa opisina tayo ta. Alangan mo't nga kikat ka, Ilocos. Katag-transfer kita sa Bali. Saan kong aramidin? Oremat siya. Anad na siya aramidin. Siguro, kaya ito yung namanawan kat isunto ito yung mga ikon di balayo. Tapno kahit ko ang amis mo di kita naganakan ka. Takit daw wag ka nakuha na di imam. Pagka nung wakit daw di imam, kung hindi ka pa sinungbatan. Makita ka na kita matam. Iwa't patik na. Kahit naklang minaliklikan ka pati family background ko. I love you, Gina. I love you so much. Oy, at dato to pisina, trabaho ka. Yung mga dakas Manong Nemy no kasanot kinasingad mi idadakang pala ti college. Kastamot man ti kinasingad mi Manong Nemy idadda kamin nga mga opisina. Sa sino ko mga road Manong Nemy ti saan nga dadda nga mainlam. Ay nga formalin nga imay ni Henry dito'y balay Manong Nemy. Nadak idinit silad ko. Wine. Hindi ta kaslam madlaw ko nga nakasasarita da bapakin ni mama. Sino ko na dyan sa nga ili? Kinon ko na. Sakto ba't kami gatyak mga minrimuar. Tapaman nga nalpasa ka na nga. Siyempre ka nagtasilid ko. Laptopan na sang-sangwa kung saan gat cellphone. Ay nga Manong Nemy nga natugtog ti silid ko, ti rito silid ko ni mama. No, saan ka pala nga makaturog iha. Yan tangi kita ubat ti opisina yun bigat. Rumor ka da bisita. Bimangunak Manong Nemy, lukat ko trito. Masin no. Di ka di kasasarito itay kini papa. Nabayag sama tayo na. Nabayagin kabutam. Kuna ni papang mo, sakbay nga ipakamudakin ka, nga isot mas sikat masapul na. Kinasarita ni pelangin mo na. Sino nga ma? Ni Henry. Henry? Bueno, kahit nakadadudig di sa lusod ni papang mo. Sinong bata na ba't amin? Di makadagas ni papang mo, imparang ka na kadagos na saan nakano kayat isuna. Niyabot ka ni papa. Ay, napali din si Ladmi. Sige, kasalita ni Henry. Ma, di kariyo ha. Tulungan na. Para kini papa. Yeah. No talaga nga tayo nagpimpin natin. Awan ti makipalit ka na kayo. Uray no kasano ti parang ipalit ni papang mo. Saan ka din nga nakabutbutin ti makirelasyon kang kuhana, mama? Taapay. Baka da kami ti may katlo pakapasamakan ti panagsina.
Nagsinadalulo kin lulang na. Nagsinadatatang kin nanang na. Ada ka di posibilidad na? Ngagsina kam tumet kas pagarikan? Ngagbalin tumet nga broken family, itibungaw ng miya pamilya? Awan di sa bali nga makasungbat iti dayta anak. No sanga ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos tinangi planeta ti gasa ti tunggal maysa. Anya ka ti tigapunan no api agsina di kita kasawa. Nakurang ti ayat kadakwada. Ngayon na talagang ipatpatig mo, kat ipatpatig na kami. Nilayang patay ti mabaling nga mamagsina ka na kayo. O anya pala orayan. Ingkang kat matiktikanin ni Henry mga uray kang ka. Manong Nemy nakaragragsakak nga simaho kay ni Henry. Gabuta, ingkadeng ko nga ididay di nga rabi kat aklo na kun ti panagayat ni Henry. Papagayam, anya nga tataguro-ure nga gasa. Di ayan-ayat to da Henry kay ni Gina. Umalad ng tungata karagiti lolo-lola kananang gantatang ni Henry.